vi kada ste došli ovde. Ovo je junak se rodio, ali ono ima priča, gdje svijet nikne, tude i počiva. Ali i ovo je niko, u ovom selu i ovom mjestu, ovdje je i pošao. Sve oni koji su napustili, ne želim da uvrijedim moje strice. Oni su popustili i otišli, ali šta treba da radimo? I u to vrijeme tada kad su išli, znači da smo opraštali i ostavljali Bosnu Turcima, a selili se masovno u Vojvodinu. Nisu čitali Srbi između redova šta se tamo šteli da se oslobođa prostor muslimanima. Dalje, čija je zemlja Vojvodina? Da li je bila švapska? Da li neko misli da neće opet da bude švapska? Ja ću da primim moje stričeve ako i otuda Švabe istjeraju. Nebesa onoga je zemlja. Dok su strani avioni prekrivili naša sela i gradove, ja sam znao da će oni ući, da će nam oni biti ovdje glavni komandanti. Nažalost, ali kad su mi se volovi zavadili i kad su udarili između se, pa se i krave zavadile, znao sam da ću izgubiti oca. Živio li Falo? Živio ovdje. Hvala, kažete li ovdje? Odmori malo popi. Izgubio sam onoga ko me odranio. Izgubio sam onoga na koga liči. Ali ga nisam izgubio. On će živjeti u srcu mom i duši. Vidjet ćemo spomenik kako Bog da. Njegova druga sahrana kada bude, bit će mnogo veća. Zavoljavam! Pažnja, šmalja, molim vas. Imam riječ ja. Jer ja kad pričam, ja ne pričam uzalud. A ovo je istina. Svi koji ste došli na sahranu ste snimljeni. I svi ćete biti na televiziji, to vam obećam, ako Bog da jedno, a drugo. Na drugoj sahrani. Pošto će i ovo imati dvije sahrane koji spasam. A to će biti moja naredba. I onda mu neće biti mjesto. Ja ćemo moj brat sjesti kao ljudi, dogovoriti se i mrtva oca poslušati. Zato što sam i mrtva djeda poslušao kad me je lijepo zamolio da mu napravim po drugu sahranu, da ne ostane u brodu na tuđoj zemlji. Sve sam djedove zapovijest ispoštovao, a i očeve ću Jovine ću ispoštovati. Ja sam se ogriješio prema ocu Jovi, što nije sam odmah ga odnio onda gdje je. I moram svoju grešku ispraviti. Ponovo ću ga spavati i ponovo ću ja praviti sahranu. Zekolju rani i zekolju škladu za njegovu sahranu, jer je određen. Ali je to Petrovski srijeda i zamoljavam oca Radu da malo to objasni ovima zašto Bosna hrana, a to mu je i dužnost. Ja sam htio da se dokažem da zakoljem vola i june i 3 ovna. No međutim Šajin to može posvjedočiti i hoću kačar da je pogođeno, ali kad sam došao ocu Radi da ugovaram da mi sahrani oca, on mi je zabranio klati volove i ovnove. No međutim, ja sam bio s tim malo kao da izvine i oprosti moj otac Rade, nezadovoljan. Neki to kamera snima.